Jerry wa karaoke kana karaoke kana ita godo? Jerry wa karaoke. Karaoke. Kana no uge karaoke. 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 Yes. Uno melu guku machina ndire makio atere Friday re tuthia karaoke. Nekuwa goko kwa karaoke ucio. Dabe Place. Yes. Karibu sana Kikuyu Vibes. Thank you, thank you. Okay gukere no tukoragwo tutirena guku Dabe. Ni Dabe ni atwikire home. Ni atwikire mucie na ningenaga ati it is one of the best area ikoretwo iri supportive na talents upcoming na mundu wothe ungikorwo ena talent na ni arenda go showcase this is the place for you. Etoni no abiririe show guku iragitwo karaoke otorendo marakiuga guku mashinani karaoke night. How is the experience? It is amazing todo considering ni Karatina na ni Friday na mundu ni akira gugwa geciria riri Karatina wapi mtu anaweza enda jibambe on a weekday, you know it's still a weekday. Ni ndatwikire surprise tondu kuihuraga biu na twambiriirie na advert iri to muthi twa Wednesday show yabagia Friday the first show ndakwira by Friday show ikiambia by 3:30 it was full house na gamaka muno tondu talent iri Karatina is beyond ti kawaida gukorwo na show ya karaoke andu ako gukora hakuhi othe ni moi kuina. It is amazing. Na gutiri hindi host agikorwo ndoi kuina ni host dagia ni wokoragwo haria challenge me hey mugambo ndire mwega no nginya not the best no ni geragia tuga goko ni Kikuyu Vibes we vibe hey ni ruriko nguina ni ruriko kumada kuohera no keriga thege tiduka igiriro guoko ni munduge ona ngoro itathirete munju ugathie Mombatha kurugia mwaka noge murata dwanahenia maige norekerere retwike ria muico au angidio no nyinaga uguo no mugambo ti mwega no ningeragia cokeria mashabiki othe a Karatina nigo support kairitu gaka muno tendo korwo gicokeria mashabiki a Karatina ngatho no merire mokage every Friday kinya Nairobi tondu tugaga it's more of a getaway goka muka ka drive goka horera no cokerie management ya goko ngatho riu management ya Dabe ni ogwambia nayo nyambe de macokerie ngatho niku believe in me niku jehokera wira uyu wa every Friday karaoke na ndemere mathie na mbere o uguo kunyitirira wasanii tondu nionao ni maragituma gwakwa kunungia gitunguru nie ndi wira na ngacokia ngatho ni gukorwo ni hetwo opportunity ino na andu a Karatina othe a mazira magithomo ndimendete muno na ndimacokerie ngatho ni gu support show ino yakwa tondu ni uwi ngiuka wira guku ngoraga kuihurite already ti ati njukaga kwambia gweterera andu moke maigua Jerry wa ithagaria ni aroka Dabe magoka gukaihura to na makarehe aratao ndimere thengio muno andu a Nairobi onao ni mokaga all the way kwaria andu are mokaga kuma Nairobi onao ni ingi muno almost 3/4 ya andu are makoragwo guku Fridays ndimere thengio muno andu a Nyeri na Nyuki Kirinyaga Embu ni mokaga kuni support and I'm very very grateful na ndimwendete muno wendo ucio munyendete naguo noguo ndimwendete naguo ona ithu tukwendete ota ya kwangeto kana jawabu na wakiona riu ni Jerry wa karaoke riu na Jerry wa karaoke ti karaoke ucio reciria ni karaoke na akigwa every Friday mugoka nigetha muga support kairitu gaka na akigwa every Friday tuga every papa ni we boss wako by the manager guku na no atwire onake karaoke kan karaoke ni karaoke and karaoke every Friday at Dabe Place ugoka nigetha tugakorwo enjoy good music no keji test no nyine karembo karia winaga o muthenya kiroko ugithamba haria shawa-ini ri uroka hau kaheo microphone no kaheo stage uga perform ulisikia wapi niki kigiwetereire ndimeraga atiriri ndimaheaga that superstar feeling you have the microphone the lights on the stage do your thing na tonginya ukona mugambo mwega nigetha wine karaoke asha it's for fun in fact ona ngoretwo ngiriward uria uiguaga ni aina uru the worst singer ndimuheaga reward ino Friday the worst singer ni nie ngakorwo ngiheo award tumanie guku mwena Friday